For us now in Europe it's winter. Aha. Snow, winter. Oh, dingin banget. Christmas. Ana bilang itu mirip saus kacang. Telur ayam. Pull me close, and keep me up all night. And you know, I'm drunk. Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, malam ini saya bawa Ana ke warung tak jamu karena Ana dari tadi sore badannya lagi nggak enak. Ya Ana? Iya. You're not feeling well? Yeah, I think because of the weather, it's rain all day. Jadi badannya agak lemes gitu, kayak mungkin masuk angin juga. Jadi ya nanti kita lihatin reaksinya ya, pasti lucu. Oke, tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Let's go. Îmbatina Bullez Adventure. Nah, jadi di sini tuh ada banyak jamu. Kita sudah siap order untuk Ana, oke? Yuk kita masuk. Halo, malam. Halo, malam. Mas, kita mau karena teman saya badannya lemas dan kayak mungkin masuk angin juga. Minta jamunya. Bungkus minum sini. Minum sini. Komplit. Komplit. 2 ya? Atau enggak, 1 kita share. Ya. Share aku mau dikit dari Ana juga, tapi cuma dikit karena saya masih oke. Semoga enggak lemes juga. Karena cuacanya, wah, lately crazy ya. Tapi ya begitulah, tropical country, ada musim panas, ada musim hujan. Tropical country, yeah, like that. For us now in Europe, it's winter. Aha. Snow, winter. Oh, dingin banget. Christmas. So I think we should wait sitting Duduk. down because you're not feeling well anyway. Look here, they have so many. Like for anything. You see, this is for Sehat Wanita, for a healthy woman. So they have so Wanita. many. Oh, you Oh, see, if for you're sakit cheese. gigi. Nah, dari tadi saya sudah kasih lihat Ana jamu sakit apa aja ada pasti di sini, jadi komplit. Terus ya kita lagi sambil nunggu jamunya. Saya tadi kasih lihat Ana ada madunya di sini. You see so many. Hitam madu. Madu hitam, you mean Ya. black honey. Look, even for chips, sakit Sakit gigi ya, yeah, for anything. Ini Sehat Wanita. Like for a healthy woman. I'm wondering what is that for? Iya. Pak, minum jamu apa, Pak? Pegal. Pagalino. Oh. Dan habis ini harus pijat atau udah cukup? Cukup minum jamuan. Oh, cukup. Tuh, Bapak pegal, jadi minum jamu untuk pegal. Bagus. Oke, jadi udah? Ya. Oh, it's ready, Ana. What is that? Kaget dia. Oh, this is yummy. It's like peanut sauce. Ana bilang itu mirip saus kacang. Ini ada apa di dalam, Mas? Madu Honey, Ya kan? egg, sama yang kuning-kuning. with this. Ini Egg. egg, telurnya. Ya itu telurnya ayam.
telur ayam. Jadi di dalam adalah madu, telur ayam, dan beras dan kencur ini. Apa itu kencur, Mas? Buat enakin badan. Buat enakin badan. Make it fresh. I'm a little bit scared of telur ayam. Tapi telurnya segar, Mas. Yeah, it's fresh. Fresh. Already good. Good to drink. Okay, Anna, go. Are you serious? Yeah, you're drinking it your way, and after I tell you how you need to drink it. No, I think if you say this anak, better to drink something bad first and after anak. No, da. Oh, it's, you know, it smells like teeth. Dia bilang harumnya itu kayak pasta gigi gitu. Kayak odol. Oh, this smell like Fanta. Like Fanta. Да. Oh yeah, really. No, на здоровье. Toast. Toast. Cheers, guys. Ой. Fanta, please. Fanta, help me. It's like I drink some with. I'm just imagining the Teeth pasta, yeah. Pasta for teeth. and it's hot inside. Yeah. That's very good for your body because you're not feeling well. So, but you know how you know how real Indonesian people drink this No. in a shot, and after you drink this. All of this. Nah, jadi karena saya sudah punya pengalaman dengan minum jamu ini, saya bisa lihat Ana minum salah jamunya. Ana, the correct way for you to drink jamu is you hold your nose, cup, everything, shot, and after you drink this. Shot. Everybody. Go, After Ana. just small, I already was like what? Wait. I hold your nose. Yeah, for teeth pasta. Odol dia bilang. But I minum odol. cannot full. As much as you can. Yeah. Okay. God help me. Dia bilang. What? What? Fresh. Fresh. I'm feeling me better now. I'm already good. I don't need to drink more. Dia bilang dia udah sembuh sekarang. You're feeling better? Yes. Powerful. Dia bilang Energy. badannya udah segar, udah energi lagi. So you're fine? Yep. You wanna drink more? I'm fine. I'm fine katanya. Oke, jadi udah nggak mau ya? Enak. Gak mau enough. You recommend it or no? No, but it's not bad. Just If you like odol. special. Yeah, if you like it, special taste. After this, you will have energy. Nah, jadi Ana badannya sudah nggak lemas begitu, sudah minum jamu cuman dikit, tapi katanya badannya sudah lebih mending. Ya Ana ya? You're feeling Yeah. better? Yeah, fresh. Katanya. Katanya. Maria katanya. Oke lah, jadi begini pengalaman kita hari ini. Oh Ana, we need to pay. Bayar dulu. Berapa, Mas? Berapa? 15.000. 15. I know 15. But oh, I have. That's 50. Why you don't give 20 and he give you 5 back? 15 is Oh, just 15. 15. I think 50. Ya. Bukan 15. Kalau 50 mahal 15 banget. is 15, ya. Iya. Oke, terima kasih, Mas. Oke, jadi kita sudah bayar dan mau balik pulang biar Ana bisa istirahat ya. Oke? Oke. Ready to go back home? Yeah, I'm fresh. I'm ready to go. Oke. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe,
like dan komen, dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Nah, jadi sekarang kita punya ekstra buat video kita karena kameramen kita Pandu. Say hi Pandu. Halo. Halo tuh. Dia yang fun berat jamu, ya kan? Iya. Terus dia mau kasih lihat kita bagaimana the right way to drink jamu. Oke, Pandu, kasih lihat kita bagaimana. Tos. Terus masterclass. Minum bener begini. Why? Why? And this Fanta will help you. Why? Why? You have something on your mouth. Oh. Oke lah, begitu ya. Oke. Iya. Mantap. Mantap. Peace bump. Keren ya? Yay. Ya. Oke, luar biasa dong.